Drone tempur yang ditempeli Granat Rusia terekam menggempur posisi pasukan Ukraina di dalam paritnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak parit di tengah hutan yang berusaha disamarkan dilempari satu granat. Ledakan tak terhindarkan menyebabkan pasukan Ukraina di dalamnya babak belur. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone tempur Rusia adalah mimpi buruk bagi penjaga Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Kremenaya. Operator drone Rusia menemukan tempat perlindungan Angkatan Bersenjata Ukraina yang berusaha disamarkan pada malam hari. Operator UAV membidik gulungan kayu Ukraina dan mengganggunya. И угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоное Деброво Луганской Народной Республики.